हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मोर कुनी स्टडी चैनल रे आपण मानक मु स्वागत करुछि। आज आलोचना करिबा किछि विज्ञान सम्मत कारण। एमिति किछि कारण रही जो कारण गुड़िक किछि वैज्ञानिक तथ्य जोगु बा वैज्ञानिक कथा पाई घटनाटी घटी थाए। आसंतु जानिबा तेबे से वैज्ञानिक कारण गुड़िक कौन रहुछि। तार प्रथम क्वेश्चन लिखी कि बेलून भीतर को पवन पुराइले ताहा फुली उठे काहींकी। साधारणतः एठी कहि रखिबी कि बेलून साधारणतः पतला रबर रे तैयारी होता है। पतला रबर रे देखा जाउची, पतला रबर रे तैयारी होई अछि। रबर रे तैयारी होइथिबारु एहा भीतर को पवन पुराइले बेलून भीतर वायुर चापटा बाहर वायुर चाप ठारू अधिक हुए तेणु बेलूनटी फुली उठे। देख आउथरे कहबा, साधारणतः बेलूनटा पूरा पतला रबर रे तैयारी होईछि। जेहेतु पतला रबर रे तैयारी होईछि, ता भीतर को आमे जदि पवन दबा ताहले बेलून भीतर जो वायुर चाप रहिबो एवं हमर वायुमंडल रे बाहर जो बेलून बाहर जो चाप रहुछि, वायुर चाप रहुछि, से बेलून रो भीतर वायु चाप ठारू बाहर वायु चापटा कम रहुछि। माने बेलून भीतर रो वायु चापटा अधिक रहुछि, तेणु करी बेलूनटी फुली जाउछि। हे गला। तापर प्रश्न होछि, महिला मानकर दाढ़ी आउ निश उठे नाही काहींकी। महिला मानकर दाढ़ी उठे नाही कारण कौन देखा जा। महिला आ पुरुष मानक मध्यरे वयसतार परिचय देउथिबा जो लोम अछि, माने गोटे लोम अछि जहार कि यौन ग्रंथि गुड़िक एक प्रकार हार्मोन छाड़ती, जहा कि पुरुष मानकर से शरीर आ मुहरे दाढ़ी उठिबार कारण होता है। किंतु नारी मानकर कौन ए जो नारी मानकर से हार्मोन बल रे नारी मानकर मुंडर केशटा बढ़ी जीवो, किंतु निश दाढ़ी उठिबो परिमाण माने कमी जीवो, उठिबनी। पुरुष मानकर केश कमिबो आ दाढ़ी को आ निश बढ़ी जीवो। कौन लिखिबा? महिला और पुरुष मानक सजाड़ी के लिखिदबा। महिला और पुरुष मानक मध्यरे बयस और तार परिचय देउथिबा जो लोम अछि, जो लोम रहिछि ताहार यौन ग्रंथि गुड़िक एक प्रकार हार्मोन, गोटे हार्मोन रहुछि, हार्मोन छाड़ती है। से यौन ग्रंथि रु गोटे हार्मोन निर्गत हुए, हार्मोन छाड़ती है, हार्मोन छाड़ती, जहाँकि पुरुष मानक शरीर और मुहरे दाढ़ी उठी थाए। जो यौन ग्रंथि जो हार्मोनटा आसिला सेटा कि जहाँकि पुरुष मानकर
ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଉଠିବ? ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ମାନଙ୍କର ଶରୀର ମାନେ ମୁହଁରେ, ଶରୀରର ମୁହଁରେ କ'ଣ ଉଠିବ? ମୁହଁରେ ଦାଢ଼ି ଉଠିଥାଏ ହେଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ, ସେଇ ହର୍ମୋନ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବାଳର ବୃଦ୍ଧି କ୍ରମଶଃ କମିଯାଏ। ମୁଣ୍ଡ ବାଳର ବୃଦ୍ଧି କମିଥାଏ ହେଇଗଲା। ଆଉ ନିଶ ଆଉ ଦାଢ଼ିର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଥାଏ ହେଲା, ମାତ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ମହିଳାମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ବଢ଼ିବ, ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ନିଶ ଦାଢ଼ି ଉଠେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଉଠିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କେମିତିଆ ଦେଖାଯିବେ? ଭଲ ଦେଖାଯିବେନି ନା। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନିଶ ଦାଢ଼ି ଉଠିଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦାଢ଼ି ନିଶ ଉଠିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବନି ନା, ନୁହେଁକିରେ? ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନିଶ ଦାଢ଼ି ଉଠିବ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଚୁଟି ବଢ଼ିଯିବ, କେଶ ବଢ଼ିଯିବ। ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେବେ ଯିବା? ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ମଣିଷର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଚାଲିଯାଏ କାହିଁକି? ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କୋଷ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉଛି। ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କରେ କୋଷ ଏମିତି ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ କୋଷ ଅଛି। ସେଇ କୋଷ ଏମିତି ଏକ କୋଷ ଅଛି, ଏଟା ଏମିତି କରିଦେବା। ଏମିତି ଏକ କୋଷ ଅଛି ଯାହା ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଘଟଣାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜମା କରିଥାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯଦି ଜୋରରେ ଆଘାତ ଲାଗିବ, ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯଦି ଜୋରରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଏହି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଜୋରରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ସେ ଯେଉଁ କୋଷଟା ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ କୋଷ ଥିଲା, ତେବେ ସେହି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ସେଇ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି? ନା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଫଳରେ ମଣିଷର କ'ଣ? ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଚାଲିଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ, ମଣିଷର
ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା ଏମିତି କିଛି କୋଷ ଅଛି ଯାହା ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଘଟଣାକୁ ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିଥାଏ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯଦି ଜୋର ସେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ମେମୋରି ଭିତରେ, ସେଇ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମଣିଷର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ତାପର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସୂଚି ଚୁମ୍ବକ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ କାହିଁକି? ଦେଖ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାଳ୍ପନିକ ଚୁମ୍ବକ ପରି କାମ କରୁଛି। ସେହି କାଳ୍ପନିକ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଭୌଗୋଳିକ ଉତ୍ତର ମେରୁ ନିକଟରେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ମେରୁଟି ଭୌଗୋଳିକ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ଚୁମ୍ବକୀୟ ସମମେରୁ ମଧ୍ୟରେ ବିକର୍ଷଣ ଆଉ ବିଷମ ମେରୁ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ସୂଚି ଚୁମ୍ବକ ସର୍ବଦା ଉତ୍ତର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ବହି ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଦେଖିବା କ'ଣ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୃଥିବୀ ପୃଟା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ଦେଖାଯାଉଛି ବଡ଼ କାଳ୍ପନିକ ଚୁମ୍ବକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହେଲା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି କାଳ୍ପନିକ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ଚୁମ୍ବକର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଭୌଗୋଳିକ ଉତ୍ତର ମେରୁ ନିକଟରେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ମେରୁଟି କ'ଣ ହୁଏ, ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ନିକଟରେ। ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ନିକଟରେ ଭୌଗୋଳିକ ଭାବେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ। ଚୁମ୍ବକଟା କ'ଣ କରେ, ସମମେରୁ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସମମେରୁ ମଧ୍ୟରେ ବିକର୍ଷଣ ଓ ବିଷମ ମେରୁ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ବିଷମ ମେରୁ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ। ଏଣୁ ସୂଚି ଚୁମ୍ବକ ସର୍ବଦା ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଦେଖାଯାଉଛି ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ରଖିଛି, ଗୋଟିଏ ବାୟୁପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଲୁନ୍ ବେଶୀ ଉପରକୁ ଗଲେ ବା ବେଶୀ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ କାହିଁକି ଫାଟିଯାଏ? ଦେଖ, ଯେତେ ଆମେ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଯେତେ ଉପରକୁ ଯିବା ବାୟୁର ଚାପ ସେତେ ଆମର କମି ଯିବ। ତେଣୁକରି ବେଲୁନ୍ଟି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ ବେଲୁନ୍ ଭିତରେ ଥିବା ବାୟୁର ଚାପ ବାୟୁଚାପ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ବେଲୁନ୍ ଭିତରେ ଥିବା ବାୟୁ ବାହାରକୁ ଆଉ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚାଲି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ବେଲୁନ୍ଟି ଫାଟିଯିବ।
କେମିତି ଲେଖିବା କ'ଣ ସଜାଡ଼ିଦେବା ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଆମେ ଯେତେ ଉପରକୁ ଯିବା ବାୟୁର ଚାପ ସେତେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ହେଲା କି। ଏଣୁ ବେଲୁନ୍ଟି କ'ଣ ହୁଏ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ ବେଲୁନ୍ଟି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ ବେଲୁନ୍ ଭିତରେ ଥିବା ବାୟୁର ଚାପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ବେଲୁନ୍ ଭିତରେ ଥିବା ବାୟୁ ବାହାରକୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚାଲି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଫଳରେ ବେଲୁନ୍ଟି ଫାଟିଯାଏ। ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ ଝାଳ ବୁହେ ନାହିଁ କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖ, ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହିଥାଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ବାୟୁଟା ଆର୍ଦ୍ର ଥାଏ ମାନେ ଓଦା ଥାଏ ହେଲା କି। ତେଣୁ ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବୋହିଲେ ବି ସେ ଝାଳଟା ଜଲ୍ଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯିବନି। କାହିଁକିନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତ ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ଆର୍ଦ୍ର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଖରା ବି ଅଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସେ ଉଷ୍ମ ଅଛି, ଉତ୍ତାପ ଅଛି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଝାଳ ବୋହିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଲୋମମୂଳରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଲୋମକୂପ ରହୁଛି ଲୋମ ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ଲୋମମୂଳରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଝାଳଟା ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ଅଂଶଟା ନିଷ୍କାସିତ ହେଇ ଚାଲିଯାଏ। କେମିତି ଲେଖିବା? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବା? ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଅଧିକ ଝାଳ ବୋହିବାର କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ବାୟୁ ସର୍ବଦା ଆର୍ଦ୍ର ଥାଏ। ହେଇଗଲା, ଆର୍ଦ୍ର ଥାଏ। ଏଣୁ ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବୋହିବା ବେଳେ ତାହା
संगे संगे बाष्पीभूत हो पारे नाही। संगे संगे बाष्पीभूत हो पारे नाही। बाष्पीभूत हो पारे नाही। बाष्पीभूत हो पारे नाही। सेटा कौन देहरे हेमती हो पारे ना जहाँफल कि देहरे कौन हेमती धार धार होगी बहुथिबो किंतु मात्र समुद्र उपकूल दूर रे रहुथिबा समुद्र उपकूल दूर रे रहुथिबा लोक मानकर झाल समुद्र उपकूल दूर रहुथिबा लोक मानकर झाल सुखी जाए। झाल सुखी जाए कारण सेठाकार वायुमंडल कौन होची वायुमंडल आर्द्र न थाए माने समुद्र उपकूल जमी आर्द्र ओदालिया रोचे सेमती आर्द्र न थाए है कि आर्द्र न थाए फल देहर झाल बहु संगे संगे सुखी जाए। संगे संगे वायुर तापमात्रा अनुसार सुखी जाए है। तापर प्रश्न को जीवा डांफणटीए पानी रे बुड़ी जाउथिबा बेले जहाजटी पानी रे भासे काहेकि। देख पिला माने डांफणटी को पानी रे पकाइले डांफण द्वारा अपसारित जलर ओजन डांफणर ओजन ठारू कम हुए एणु डांफणटी बुड़ी जाए। मात्र जहाजटी पानी रे भासे कारण जहाज द्वारा अपसारित होउथिबा जलर ओजन जहाज ठारू अधिक हो जाए जाफल कि जलर ओजन अधिक होथिबारु जलटी तले रही थाए कहीं जी ओजनिया से तले ही रहिबो जल तले रही जाई थाए आ जहाजटी तारि उपरे भासी थाए अर्थात जल तलकू रहे आ जहाजटी उपरकू रहे हैला। तापर प्रश्न दिबा तापर प्रश्न अच्छी चलंता गाड़ी डेई पड़ा पर गाड़ीर गति दिगरे यात्री जनक किछि बाट दौड़े काहेकि। उत्तर रे कहबा देख गाड़ी डेईबा पर यात्री जनकर पादर अंश स्थिर हो जाए डेईला माने पादटा स्थिर होकर भुईरे रहीगला मात्र तांको शरीरर उपर अंशटी गाड़ी जेहेतु गतिशील थिला तांको उपर शरीर उपर अंशटी गतिशील हम माने चलो ढाइला भाया लगे एणु पाद अंश को गतिशील करने यात्री जनक गाड़ी जिते ओह्ल पड़ुं डेई पड़ुं से दौड़ा को चेष्टा करेंगे जदि न दौड़े ताहले आम शरीर अंश गुड़िक गतिशील थिला ना पादटा स्थिर अच्छी पाद जो अच्छे से रही शरीरटी पड़गला फल आमर कौन बहुत क्षय क्षति हम खंडिया खाबरा हेब आम आघात पाइबा तेणुक टोटाल शरीर को आ पाद को क्रियाशील करने काम करने एक्टिव करने आम दौड़ी था बुझीपार रहुछि बाय बाय आ बाकी क्वेश्चन आ गोटे वीडियो रे करबा। जय जगन्नाथ बाय।